Kak, ci malu abo layang ne, ciu abo benange, tutuk jaja dado, aja aku mau grino, itu kone angin barat sajan, lalu kubu tongos ngetis. Siap bos, yang lucu nih bos, kupu piane. Tidak tahu salahnya bos, ane meliu gas nih. Bah, lebihan petakon lemo aja dado ne, layang telepuknya abo dado, taline itu dilaki kerumpunya jema, mara di beli angke nih bapo. Lucu, bobo em. Ba em kan bos. Sem belum apa-apa, cuma melihat di cantok gen, apa ada dari cari. Nah, enggak ada jejak ya. Mai, enggak ada. Mat layang nih kak, cimat daliu. Enggak ada. Enggak ada. Melang deh, Dek. Om Swastiastu oleh iki. Om Tadi Sandi. Ren hijau niki margi jadi ngerah tertito mengening. Pak Dini Pak ngauhang, suketo Pak Dini nganginan, suketo ngelodan, suketo ngajanan. Kan bawa Pak itu. Sini, ada jalan Pak, pengen coba. Adi ruwet pesang alit jalan tito mengening ini kengken buyu-buyu pesane alit-alit ini jauhnya nih. Pak, ampura Pak. Ini ngalera mantan urusan jalan nunan tidak. Kan Bapak itu. Ini semua bos ini semua ini info niki nih semua pecan. Bos, Kang, tadi ngawah orang Bapak Mareto. Arah si bapak-bapak nyintu sindawang di dijo jag palawang gen pajak paleng nas nih. Di, asal cowok tawang Bapak Mareto. Asal guru masih boleh drop. Aduh. Arah si dato monci. Hai ngal jaga ya. Ngal dek penjalan. Ngal dek, kamu taliu. Sekarang baru ngadi lab dah yang nih. Ngaleu, barat sana. Tunjuk kak. Tunjuk nih, tunjuk. Ini barat saja nih.
Ini tali kencang nih malu. Chiến nhá liu, chiến nhá, chân này, chân. Đấy ạ. Bạn là gì? Bos sedok masangnya. Mau bekal seng, buat bohong bilang bosnya. Taye. Mang taye. Nah. Taye. Kak. Đốn layang này kak. Arah nan lu. Ya, tuonan. Ao. Tuonan. Nah. Đợi yêu. Vạt lông nó đẹp, vợ trong trên này. Nên mình sẽ Nó. Máy này, anh ăn đây một lấy, tao mà sẽ đốt mà xê. Nah. Gogenane bukan nyampat anak saya tumbuh kaluku hilang luhu kata yaden ring liu anu pola jahat
sana tawang. Ye, to kaden bapak guru bahasa Bali ne. Ya, Jan. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Dadas iki elit-elit wonten api niki sampun ngarianin tugas bahasa Bali ini. Iki tiang hari ngarianin, Pak. Tiang termet gue pakai data, kalian tiang Riki ngalih wifi reng wantilan. Inggih sampun betul makin Bapak jadi bisa ngacen bahasa Bali di sini. Bos nih, contoh-contoh sebelumnya. Drin. Dan aksara apa yang memunyi? Apa jena? Yang masa sang nawang Citra yang tanya memunyi I, durne jen ulu. Dan apa yang memunyi U tiang sang nawang. Coba bapak guru reta takonang. Nah, ramun itu jadi bapak guru reta takonin. Pak, ampura Pak, yang betaken. Yening aksara apa yang memunyi U, napi dagingnya. Inggih mungkin Bapak Guru jadi nataran nih. Ini pengangge suara. Ngawit ngaring pengangge suara, iki ngawitin ngaring aksara dumun. Tadi teh minam sapununing aksara suara wenten a, i, u, e, u, o. Ring pengangge suara niku pasti ke cangkep sareng aksara suara. Yen pengangge aksara wenten taleng, wenten suku, wenten taleng tedong, talar wenten pepet. Sekali wawal tadi mataken, mangdo mo suara u patut ke dagingin suku. Mangdo mo suara i patut ke dagingin ulu. Mangdo mo suara u patut ke dagingin taleng tedong. Mangdo mo suara pepet patut ke dagingin pepet. Minap ada lagi sampun ke atas itu. Ampun. Drin, ajakin nih Baim mereka Wahyu belajar nih. Nah. Baim, mereka Wahyu, mai. Coba ngai tugas bahasa Bali. Aduh, Sajano, baka ito melayang ulit ini. Ci masih sengoren ka, Ci masih sengoren yu. Kaden, bos ajak layangan, nanti jadi main lehang. Aduh kak, Sajano, ni pa guru lah nih. Kak, yang sarang lagi belajar. Weh, udian Ci. Bos, Kak, yang malu layangnya. Belajar bahasa Bali itu nak penting. Patut cara melayangan, tuh madan tradisi. Dan siang ada ajar bahasa Bali nih, nyan buen. Nah, barang menjadi melajah. Nah, jangan milu sih. Pak, tiang barang yang melajah. Nah, jadi selak-selakan menajah tuh ini ada aja inri, jak citra atau barang-barang pangkantong-kantong teman kan bahasa Bali toh. Yang nyen kulen lagu nalastarian ini barang-barang yang menajah. Nah, Nih Pak. nyak menajah nih. Nih. Oh. Nah, jadi bani itu. Bos cuma lu. Nah, melang-melang jadi itu. Jadi pada luung tegak nih. Bapak jadi ke natayang indik ugar-ugar pasang aksara. Ugar-ugar pasang aksara pangan alit-alit sami pada tatas. Mungkin ngawitin indik ugar-ugar. Kita kalau wawu sampun maosang indik pengangge suara. Sampun kedataran Bapak kan maosang indik pengangge suara. Mungkin jagi kelanturan indik ugar-ugar le sarang ugar-ugar re. Wenten ugar-ugar itat karo nyurat, wenten aksara ada suara. Aksara ada suara nika wenten le. Yening le mau pepet kegentosing antuk leleno. Yening wenten aksara ada suara re mau pepet kegentosing antuk lerepo. Itu pun genap. Adi lo sudah mau pepat Pak.
Menlo tadi mulu, Pak. Sili adine. Ya makin Bapak jadi nataran yen ning lo mau pepat ke gentosing anto lelengo. Yen sekadi wau wenten le medaging ulu mika pengange suara wasane dados lik sekadi iki bawa sewau. Nggih, ampun kira-kira status nika ini ugar-ugar. Makin bidangan malih. Nah, Bapak jagi nataran ini bau sampun micayang ini pengange suara lan ugar-ugar lo sarang re mangkit tuaning sampun sami pulih ugar-ugar utawi cara nyurat mangde mang mau bukti mesidang nyurat mangkin jagi kelanturan ngenining inik nyurat lengkara utawi kruna mangdo sami mesidang nyurat na bos bentan ugar-ugar napi lo muang sana tiosan nggih mungkin Pak, itu kan wenten papan pengumuman. Tuh silih ngomong aja. Nah, jadi jemak papan pengumuman itu tuh jadi janji barang-barang melajah tuh. Nah, mai abo, papan itu mai abo. Ampun, Pak. Inggih, mungkin jadi lanturan indik nyurat aksara Bali. Kita kalau nyurat aksara Bali mungkin makarya ngiring lestariang basa Bali. Ring lengkara ngiring lestariang basa Bali, wau sampun maosan nginining indik ugar-ugar ring dijau entar ugar-ugar sane ke baosan Bapak wau. Lestariang. Mungkin Bapak jadi nyurat lengkara ngiring lestariang basa Bali. Ngiring lestariang basa Bali.